sibai ule mi malhar satna wanga zan ni khat chol nuwa kan lo let le ta a twal chung chan chin thar kan chiarte atop thlenga ngai thlatur le lo like a lo comment a he channel hi lo subscribe theu turin kan nge na cheu vokniak zon thla July ni somthum sang ni somni panga ni lai ni ani a Zoram news lo ngai thla ang u cheng noi za chung changa ZPM in thu chwa siamin MNF chu zo na an zot let voin hian ZPM General Headquarters chuan thu chwa siamin MNF party hi sarkar sum enkol dana kongan lo bo fo thin nge dan le hraite an lo mau sam thin jok ti kan zot ani an ti he an thu chwa hian tunhnaya Fisheries Department poisa sanction cheng noi sang khat chung changa hian thu dik tok lo vor dar me kani a thilom dan dik tak chu hetiang hi ani ti in PMMSY scheme hi kumsang ni somni atanga tan ni in kumsang ni somni panga atop turani a he scheme noya ham thatna omte hi sangha khoi tu te ne na pek thina ni a sangha khoi tu ten tranpui na poisa an don tur chu an bank account ta thun thina ni an ti he poisa sanction cheng noi sang khat hi PMMSY scheme noya sangha deal siam le sangha khoi kai noi rang ranga ta na man turin Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying le khati chwa manga donani thu soin he le kha number hi antar langa allocation hi Mizoram sarkar atanga mu to ni in expenditure sanction turin arang thei ang berabo zui ngalani a sanction hi Finance Department atanga mu wat be seile malak me kani ti an thu chwa hian an tar langa cheng noi sang khat hi man thei tura sanction approval mu ani vele poisa man na tura ro mansa component rang ranga tan bil siam ani anga direct benefit transfer DBT in poisa hi SNASPARSH kaltlangin Reserve Bank of India RBI in poisa dong tu tur te bank account thewa direct in athunang poisa hi Mizoram sarkarin athu chawin adong ve ani he poisa man na tur hi fel takarwa mansa vek to ani a mandan tur po Mizoram sarkarin a approve sa vekani asumero beneficiary te ne na direct benefit transfer DBT a pek turani PMMSY scheme noya centralin project a approve to china poisa ala ron pek le tur cheng noi za sari nia soipo hi hetiang zat ni lovin cheng noi sa ni somli panga point panga pakwa hi don le tur la om chu ani hemi chung changa hian MNF party in July ni somni panga sang ni somni panga khan thu chwa an siama he an thu chwa hi an ngai twa chiang lo le ni in alanga MNF party hi sarkar sum enkol dana kongan lo bo fo thin nge dan le hraite an lo mau sam thin jok ti kan zot ani budget le project kalphung hre chiang lova in beile thu dik tok lo manga in chir the hi sim to se kan ti a hriat chian du an nei te hril fia turin ZPM kai hrai mi pui sarkar hi a in pe rengani ti in an zia kani MNF General Secretary Pulal Remruatan CM Karley thar soifia na chu Zoram mi pui te mu sit na le za lo na na sa takani ati MNF General Secretary Pulal Remruata changte chuan Chief Minister Pulal du oman sarkar dan ding lai potfan chungle kutna thok tu te so thing man tam tak la bat sak mek chunga karman to walei thar a soifia tir dan chu Zoram mi pui te mu sit na le za lo na na sa takani ati voina aizol press club athu thar the dar tu te akom na a Pulal Remruata changte chuan Chief Minister Pulal du oman in thlan campaign la ya tum enge mozat mi pui ma a athu tiam le ZPM sarkar lak lu ni nge ya po chanjin bumi te ma a athu soibo chhia in kumin jun ni som pasari khan karman to tak cheng noi somni pako chuang man Toyota Innova High Cross ale thara athu tiam chiang taka abo chhia ta wanga mi pui lama tanga soisel na a ngai dam di la ne ka nimin July ni somni pakwa a ZPM party thu puang tu Pulal tuang ki mahmanga a in soifia dan chu Zoram mi pui te nga ma angai lo na le mu sit na na sa takani ati a
ZPM thupuang tu in thu thar the dar tu te hne na asoi angin CM kar lei thar cheng noi som thum vel lai man chu misatlia kar ang mei chekhal tok naupang football khel tur hruai na tok anga chief minister pulal du oma chuan alo nga yani chuan kar man dawati chu cheng engzat man chin nge ti mi puima a soifia tel turin a phut ti asoi MNF General Secretary chuan mani intiam na ngei olsam taka bo chengal mai du ramhrai tulu berata na Mizoram in nei mek chu vanduai thla ka ti thua soya a in soifia na chu ama thlangtling tu le chhia pe tu mi puite na sa taka diriam zuina ani atibok Pulal remrua ta changte chuan Mizoram Sarkar dan ding lai potfanin CM kar lei phalmanza ta ti danglam hnuwa Sarkar motor lei thar reng reng aware mo off white mo ani turani ti ani lain aduma lei ati a Sarkar motor reng reng mi malminga register lovin Sarkar na thokte designation anga register chinani lain tuna chief minister kar lei thar chu mi malminga register ani le zela wangin he kar lei thar dan hi angai that thlak lawati thua soya chief minister hian kutna thok tu te so thing man tam takala bat sak mek ba ka cheng vaibel che tam tak ba nei trun chunga noi som thum man vel kar ato lo titlat tu chief minister in kalphung thar kong Mizo pui mek chu tlakran na kalphung retheite ra be na le nek sor na kalphung mayani atibok MPCC Treasurer in Bamboo Technology Park aman tlak lo ni in a soi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Treasurer Dr. Lalmal Soma nga ka chuan sairanga Bamboo Technology Park atloa cheng tam tak sen na chu aman tlak lo ni in a soi Dr. Lalmal Soma nga ka chuan kan hria theu angin kan sarkar hian mei ni som pali khan sairanga cheng noi sahni somnga pahni point pariat pahni parukman Bamboo Technology Park ahonga he project a hian mawatanga mei hol siaman tumba ka mau song bola kumsomnga thlengda that theya siaman tumani ati a Sarkar press release anzia dan chuan he project hian ni tin mei hol ton thuma siam chuak thei dona kumkhata ton sang kwa vel siam chua an tuma mau po ni tin pum zaruk som sari vel amamo anga chutani chu ZPM research base ani em ka shelawa DPR po kan nei lo ma se sarkar PR a in zia danani research base akal tura intiam ten he plan thi an hon ralin an kalpui som theilo ngal hi thilmak takani atibok asoi zel na Dr. Lalmal Soma chuan he mei hol siam na mun sarkari na din hi amuna kan hantlo a an hon lai vela ma an lak bak kha chun zoma om tamia lawa an mei hol siam chwala hi a nip ema asom ngal vek zela wangin helai sai ranga thingpui dor te po in mantla ka an ngai lawani ati ZPM party hian an sarkar ma khan anin zor na ber chu research basin kan kalang ti ani a hian au pui research finding hi tun hi aman hun takani he bamboo project cheng vaibel chhni le noi somnga pahni manzet mai hi alo thlona man lawa om tir ringot hi research base an soi thin nen a in me lo hle ati a Chief Minister in kumin mei tha a bamboo project honna aneya khan atoi om tu minister pakhat phei chuan mau song bol na lama Mizoram in bung tharakai don ti hialina soyani kha bung thar kaya nekin tu na khar shutdown ani der to a mi pui sum noi zatel te meu luan ral tiri na om hi van duai thak kan ti ani Dr. Lalmal Soma chuan ati a he project asuman man hi kan soi to angin cheng vaibel chhni le noi som nga pahni lai ani a hengte hi sai rang tukon pui kong che zwal lai siam nan khan lo mang se tu na kong chiat e ma wang har sat na kan to zo zai hi kan tok lo tur thal chung zong kha Mizoram PWDN kol na hnuaya a oma rwa tui hul lai January thla atang khan driver hovin kong chia an au pui to a nor po an huai hot cham chi a kan sarkar hian fur kan ma chon don ti shereng chungin angai tha lui tlata kan tuar ta ani hi atibok CMP Sakota Health Worker Pungkhom
Mizoram Contract Health Worker Association NHM chuan voin khan Chief Minister Pisakota lungoi lo na an lantira health worker nget zalak tura NHM hnuaia Contract Health Worker somnga talda ngi an phutani Mizoram Contract Health Worker Association NHM Worker IO tele Chief Minister hian in biak na an neya ma se an ni lam hian thulom engma an dong lo ni in an soya an malak zel dan tur chu Health Department hnuaia National Health Mission Employees Union Mizoram NEUM hnuaia an ni angin an ni malak na hi an ngai chang phot don ni in an soibok Contract Health Worker te chuan National Health Mission hnuaia Mizoram Sarkarin Health Worker Regular Post za Direct Recruitment alak tura advertisement a chua chu hriat thiam haran ti a hunrei taka tanga an lo nga to le an lo be sei Minister te po in an lo soi mu seniority angin ata tolada nget tura anin ngai laya hetianga ruwa man na a hi pom harsa an ti thu chua an siama an lo tar lang to bokani Mizoram Contract Health Worker Association NHM chuan an dule beisei angeya sarkarin post za alak tura mi somnga tal NHM hnuaia Contract Health Worker na thoklai te da ngit ngei turin an phuta tuna health worker advertisement chua ka hian NHM hnuaia thoklai ten kan deal ve ngei theinan computer certificate nei lo le kum over to hunrei tak Mizoram hun kil khor tak tak thin te computer zirna hun le mun po lo hi min hre thiamin kan deal ve thei dan tur sarkar hian min ngai tua sakse an tibok Chief Minister Pulal Duomohovin voin khan Japan International Cooperation Agency JICA sumhmanga saktur Mizoram State Super Specialty Cancer and Research Center chungchang soihawani Sarkar thu chua tarlan danin Comprehensive Cancer Center cancer tuar tu te enkol na mun bik Mizoram ina nei lawa wangin Mizoram State Super Specialty Cancer and Research Center din chu sarkarin truli na siya a zema bok tuna cancer hospital ram chu tin zone ani asak na tur sum hi JICA lon be sei ni in cheng VAIBELCHHE za sari senga din tumani a chungzinga VAIBELCHHE zanga somruk chu lon puk turani thu tarlan ni bokin DPR chu Public Health Foundation India in an siama kumsang ni somni pathum February tha a khan loan agreement hi Government of India le JICA laminan zia kani loan interest rate hi za apakhat point panga ani a kumsang ni somthum pathum atanga rol tan turani ang voina thukom hian na thok tu tur company thale rin tlak ngei thlan chwa ani theinan malak zui dan turan ruwa mana abo zui tura ruwa ten arang lamin meeting an ko le ang he huna hian advisor to CM puti BC lalven chunga Health and Family Welfare Commissioner and Secretary pu H lal eng moyale Health Department official poimo te an telani PPC Van Lalruata Cooperation Minister in Thisen Pek Run Pui Man Pui Voin Khan Office of the Registrar Cooperative Society Buat Sayin International Year of Cooperatives 2025 Nuaya Malak na Peng Thisen Pek Run Pui Chu RCS Office Babutlanga Neyania PPC Van Lalruata Cooperation Minister Chuan Khwaliani in he hun hi aman pui Cooperation Department le Anwaya Society sang atangin Thisen Petura in pe mi somriat pathuman omani Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin state level choi moi na hun man pui Voin Khan Planning and Program Implementation Department in Sinod Conference Center abuat sai Sampur Nata Abiyan Saman Samaro Puala State Level Choi Moi na hun chu Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin Khwalian ni inaman pui Minister Pilarin Pui chuan aspirational district le block 10 mason na sang an kalpui dana malak na chen fak tak mu tura thua soya
heng mason na thatak tak hi sarkar lama thok tu te awang chau ni lawin a tho pui self help group te kutna thok tu te le khotlang angalung rual takap malak na ra ani thua soi Sampurnata Abhiyan hi Niti Ayokin India Ramahmason na chakzo ka kalpuyani theina na district le block nufual zok thlan chwa aspirational district le blocka te ngorle zwala sarkar malak na kalpui turarwa manna pakhatani a Mizoram aspirational district omchun Mamit district chuan te fung pathum tihlo tlingin kopar hlanani a aspirational block pathum zinga ngopa RD block chuan te fung zong zong hlen kim vekin gold ala a block dang pani lungsen RD block le rei ek RD block chuan te fung paruk zinga pali hlen chhuakin bronze hlan an ni voina he hun man na a hian chief secretary Khiliram Mina chuan thu soi bokin PNPID secretary Pulal Malsoma pachuaw chuan Sampurnata Abhiyan chungchang a soi fia bokani Khadi and Village Industries Mizoram Board Chairman Pusilal Remliana chuan kumsang ni somni pali ni nga financial year chunga Mizoram KVI Board in anma ni kaltlanga Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP Benglon late an malak zui dan atlo chuak voin khan Pusilal Remliana chuan champaya PMEGP loan la mi som panga katlo chuak to a khozol district a panga kan tlo to aizol khopui chunga mi pakwa kan tlo chuak bok he program ina tumber thalai te ezon na bulchan na turani anga thataka ma lola an oma an lon lak mangtang kai takle midang te ezon na lo siam sakte po an omani heti lai hian bultan na pakhat po mu tur la omlo then khat phei chu an address zo don po a phone tlang thei lo te an oma atam zokin ma an la thalo hi apoi tak zeta bultan na tur tak tak lon la lovin margin money chawan la a alon pui ber zok ama a invom hlum tura ruwa man na sia man tam hle in kap mu ani hetiang hi tonma atanga an lo man thiam dan to po ani mai theye tun lai na tho tur wang chho zela chuan atak tak he program hi kalpui tha ka ti a atul dan ang zelin Mizoram KVI board hian portal kan thun PMEGP loan la te hi kan enzui zel don ani ati KVI board chairman chuan PMEGP loan hi rural area a margin money za a somthum panga ani a urban area a za a somni panga ani thu soin state hian kwata kan neya munpui lama tangin kumnga chunga tan allocation min ron siam sak thina mithen khat mel riat nei tha ten project siamin PMEGP loan pek san thei ber noi somnga thlengin loan an la a margin money chawan la a malak na omle si lo te hian eizon na bultan du tak tak te kong an dang pingani benglam te po in kan mel ria thale kan lain nai te an ni awang ngo ta lo du sak mai lawin eizon na ata na mang thei tur le ati tak tak tur mi te lo zir chiang ma sa thin turin ka du a PMEGP hi hand holding scheme nen kai ko pa ni dona ama ain monitor po uluk le zwala ni dona sarkar na in min dai seng to lova na tho tur wang to kara loan deal tu tur thalai te po in kan project hre chiang masa ila din chwa pui tham program ani ti hre tharang u ati lengki ratla ni ni nuwa damah mu ani voin khan zuang tui nu ho rotwai khorin zuang tui lui le muthi lui in fin na a hiam twar pakhatan mu a an thei ang anga boy so min midangan puna mitlom ngai ten an zon chwa nuwa wai me motorin damdoi in pan puyani zuang tui nu hovin hliam twaran mu hi July ni somni pariat sang ni somni panga tun tho tan nia che swala he leng ki ratla lalbiak twanga ani a thudon danin amal puiru atliaka achal so in abana kak boka anak ru po atliak nia soyani heroin hong somni pakwale anei tua pu mi pahni manan ni
Excise and Narcotics Department le Cats Central YMA thok dun chuan vo in chundar som pahnih lia chan ve khan ruan tlang champhai districta heroin hong somni pakwa le anei tu nia pu mi pahnih lal nei kimi ruan tlang champhai district le vanlal dini zim te Myanmar tuna uilui melbuk champhai districta khosania in chalte chu anmana The Narcotic Drug and Psychopathic Substances Act 1985 lo chanin thubuayan siam sak ngalani he case a hian court in thiam lawa chan tir chuan kumsom atanga kumsom ni chung lung in tan tir le cheng noi khata tanga noi ni choi bok tura shem theyan ni Music domain Mizoram MDM chuan sumfai keng tel top chart an siam thara hen top chart siam masak bera hian Leski Hype and Angela Baka Marwati an chung nung berani Nizan Khan MDM chuan an top chart hi an ti chuaka tun hi top chart an ti chua masak ber ni in Jun sang ni som ni panga atangin an member le register te pwal liaw liawin thlatin chart siam an tumani Tuntuma an top chart siam hi Jun tha MDM library le register atangin an thlang chuaka top chi tan lom man sum fa ya telani Jun sang ni som ni panga top chart ta top chi te hian vo in atangin an lom man tur hi MDM office chan Maria an lam thei ngal bok MDM top chart siam masak bera hian lengzem lenglong huanga Leski Hype and Angela te hit van sa nga ti chu number 1 din munlwa tu ani a an hnuai chia saka en bi zeti to chong thian te thian omin Mary dongin lengtin na I chok ti hla mangin top thi huanga kharani Gospel lama number 1 din munlwa thei masaber chumarwa ti ni in malin ka omlo ti hla mangin rawarela number 2 din munchu fakna hla ti mangin Peter lal nun puyana lo a JHP kan ahlu ka ti lal pa ti hla mangin number 3 din munalwa ve bok MDM top chart June 2025 gospel top 10 chu hetiang hi ani pakhat na Marwati malin ka omlo pani na Peter lal nun puya fakna hla pathum na JHP ka ahlu ka ti lalpa palina Isaac namte pathiani ni si pangana lalthan oma lokir le maila parukna one in Christ ienga lamin pasari na rintea arini Christina featuring AKTP Kulikon branch pathian mangai na ro puizia pariat na mama lon ching heril ru pakwana melody zo than sangi chun nu tong trai na somna eflal ming than zwali thleibi reng om lovin MDM top chart June 2025 lengzem lenglong top 10 chu hetiang hi ani pakhat na Leski Hype and Angela van sa nga pani na saka NB zeti to chong thian te thian pathum na Mary dongi lengtin na I chok palina ruat puyi lamila pangana boketo featuring lomi chak chuak wala thon thu parukna David Darlong odi lungrun pasari na zwal boyi katwar dam theilo pariat na mapuya 1GFB natna pakwana zek zo nuna sakmel tha somna JT production and Elijah Kholshing ilokir huntur Mizo Academy of Letters Joint Headquarters Lunglein Award ta siam pubuanga award sang ni somni pangadong tur thlan nakal me ka tuna hian top 20 ti chwa ani to a heng te hi anni si chuan vora si lai zona si lal nun changa si lal kholiana si lal ompuya van chiao Dr. Dar chuai lavaren thei F van lal ro chana familia lal transa nga fan ai lal ma chwana zofa lal hrai tluanga chongte lal rammo yang eng te lal rin kimi lal sang zwala lal zuya kolni PL lian dinga ar lal lian zwala ar lal rona roman pui zadeng thuam te a khol ring van nei tluanga top 10 result hi August ni som panga sang ni som ni panga a puana ni anga
chutatang chuan top 5 thlang le in pakhat na pubuanga award chu October thla a hlan tur a rua manani naktuka city bus somni chuan man om lovin tlan don naktuk July ni somthum pakhat hi Mizoram Cooperative Apex Bank din champha ani a Apex Bank chuan an din chamlom na pualin aizol khochunga city bus somni chu mipuitan a thlona chuan thei turin an service tir don hemini hian aizol khopui chung zema bok le ngai zel in kara city bus som paruk chu chuan man pek ngai lovin Apex Bank hian an service tiranga ramrikon le si phir in kara city bus pahni ve chuan man pek ngai lovin an service tir don bokani Apex Bank ho tu te chuan Mizoram district ranga po mipuite na thlona an man thei turin public transport te service tirani tur thuan soibok langsar General Retired Vijay Kumar Singh chuan thar August ni somni pasari atan turin Mizoram Legislative Assembly pakwana thut khom voinga na ako thu chwa tar lan danin assembly thut khom hi August ni somni pasari zingdar som le achan vea chanani dona assembly nei hun chung le ti tur sang hi business advisory committee in an larel donani ZPM Legislature Party in a laurel to angin sairang le kon pui in car National Highway siam that na chu ZPM MLA 10 endik na an kalpui chun zom zela voin khan Deputy Speaker Pulal Famki Mabaka MLA dang pani puti BC lal ven chungale Lieutenant Colonel Clement Lalming thangan amuna endikin police duty te da ani a CE le SE highway PWD le official dang te po in amuna ria chilin siam thatna hi an thok mek zelani Mizoram mamo phurlir thei chi rang ni tin zatel chwa ani thu soyani a akar laka kong siam nan motor danangai thin thu an tar lang bokani Mizoram chung le pon lama tangin PWD le NHIDCL lamin boulder le khol lian te kong siam nan hian rang takalak mek zelani thu an soibok khati zong khazan ina Zoram news kan chiar thei chuani a ngai thatu zong chunga lom thu kan soye